Pemirsa Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Kota Denpasar, kantos warsane mangkin stateng wantu sata pitung dasa usaha kecil menengah UKM. Tetujuannya untuk membentuk branding tur nincapang promosi produk. Disperindak Kota Denpasar ni Nyoman Sri Utari Mausang Disperindak Rauhe Mangkin saya nincap ngicenin pendampingan terus sepisanan ngicenin setelah majang angge UKM ring sajourning ngemargiang usahanipun mangda adolan produknya ni nincap ring pasaran. Disperindak ngicenin pendampingan puniki mangda angge UKM sidang limbakang promosi miwas sawitra kriya ngadol barang inucap ring swalayan minimarket wiaden retail tiosan. Kantos mangkin angge UKM sanes sampun kaecan pendampingan satak pitung dasa UKM ngawit saking UKM tenun kain produk kemasan kantos kuliner. Produk-produk inucap sampun sering nyarengin acara sani ageng mangda sida nincapang pikolihan ipun. Asmara Putra Bali Pos nguningai.